yang kelebutakan bagi tanya bumin kesabda Sayyidina dermawan urut kaya nangronyo bagi atrumamu sejahtera menana keyakinan mulia badan bandungan bangsa nangronyo akan aman jio permusuhan tanyo doa nangronyo tromulia sedara wajib naput perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia yang kedua Allah kebenaran Allah keadilan benar nyata sallallahu Allah ala Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Bacut